Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Jingñiew vote nakabenta ka election Lok Sabha kabadang Bteng hadok menta habaro sanspa saupulai telihi constituency kebadan hakeling jongkari India. Kelanang pen iya ki dakishin ba unong yalam ke BJP Narendra Modi bat unong yalam ke Kongres Rahul Gandhi kindang yok biang ya ke Jingjob namar hadok menta kidang tam ya ki weipat ki kertong kat badang ya ke Jingñiew vote ha Varanasi bat ha Wayanad constituency. Ha ke Jingñiew vote ha Varanasi constituency ha Uttar Pradesh Menteri rang ba aduk kari Narendra Modi ulayo sanlak 10,000 news pa lai pupra vote bat tam hadu shilak lai pukhandai hajar chispa lai pukhandai vote ya ukertong jongka Kongres UAJ Rai ubalayo saulak 6,000 sanspa khandai pukhandai vote Wayanad constituency hakirela tat hadu kalai baje janmit ukertong ka Kongres Rahul Gandhi ulayo hadu hendrulak 1,000 sauspa khandai punyo vote bat tam dah hadu lailak 10,000 arspa saupui vote ya ka kertong jongko Communist Party of India ke Ani Raja kebalayo arlak 1,000 arspa sanpo 100 vote. Haba phai kelum sya ke Jingñiew vote habaro ki sanspa saupulai telihi constituency jongkari tat hadu kalai baje janmit ke BJP ke layo Jingjob na lai telihi constituency ki kertong ke BJP ke balayo ya ke Jingjob ki kenthop ya Mukesh Kumar Chandrakan Dalal na Surat constituency ha Gujarat ke Manju Sharma na Jaipur constituency ha Rajasthan bat Govind Makthapa Karjol na Chitra Durga constituency ha Karnataka. Kat ba ukertong ke Kongres Charanjit Singh Chani ulayo ya ke Jingjob na Jalandhar constituency ha Punjab. Haba phai kelum sya ke Jingñiew vote hakeleng ki constituency jongkari ke BJP kadang tam haki arspa lai pupra teli ki Jaka ke Kongres haki khandai punyo teli ki Jaka bat ke Samajwadi Party haki lai pesan teli ki Jaka.